کنگره اسلاما دموکراتیک تکلداری ایریشن داگرکریه و شهادت هفسروک کنگره یه تلبراک ملا احمد تم داخویانی داوگوت داگرکریه ترک جه اسلام بریه. کنگره اسلاما دموکراتیک دی داخویانی خود ایریشن داگرکریه ین لدیجی هرم آباکور و روشلات سوریه شرمزار کرو گوت داگرکریه ترک بریا ایریشن خواه ین لدیجی زاروک جن و اولداران تواهی آساو پرنسیبن اولی بن پیدیگه. د دوام داخویانی د کنگره اسلاما دموکراتیک داخویا کرن کو داگرکریه ترک به سرکشیا اردوغان به پیکانینا کریارن دجمرووی بناوی اسلامی ج اسلامی بریه. کنگره اسلاما دموکراتیک د داویا داخویانی د بانگل تواهی اولدارن جهانی مزگفتا ازهر و ولات اسلامی کرکو لهمبری سوجو ایریشن داگرکریه ترک به دنگ نمینن و هلوست خواه نشان بدن. في شمال وشرق سوريا يعني جي ناسل من يعني مثلا انه جيرانتي ومسلمانتي باندك ت يعني تبيفاني جيرانتي تبيفاني مسلمانتي بير نامش ابدا براسي قلكي غمجين قلكي اشيان باندامي ايه مجلس آت البراك سيداي ملا احمد انه دو مدي انه تشلو درونك طيارات مسير او شهيد خصن او هفال بندي او فالي بير براسي سركاري خبو دشوي وبتشا صلحكي يعني كاركي يعني كاركي مروفاي كاركي جواكي براسي فيتشي شرمزار دكن دبيجن انكار دكن ومسلمانتيا افا اردوغان دبيجي وهفال بندي مسلمانتي جوان بيري